Ahe, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namdeta kayela libo poison, of course, in relation to album ya Dr. Joe Shirimani, Erika Riva Linka, na Osingo, Mr. Post. So, kasukunam, of course, rated 3 December, as you can see, kwalanuka screen recording, Hifike check, of course, online kat iTunes kunga kufamba inukusala yini kwalani nkarhi maswona a ku ri 611 so fika ni check kwalani phone kuma ku hoy Dr. Joe Shirimani sa ri ka number 2 kwalani ni ku a yi tlebe ku tleba kwalani ku wow sa yini Mr. Post ni ku yi suke kusuka mos loko se ni nghena online ka Facebook ni kuma ku sa swi ri ku trenda nyana swilo leswi ni ku okay that was great ta ku yini hina however loko se hi cheka kambe sweswi i nkarhi muni sweswi sweswi nkarhi i 9:07 as you can see kwalani the 3 December as you can see kwalani loko fika ni nghena ni fanele ku moko hey yi suke kusuka manjheni yi suke kusuka loko hi fika hi zooma lam as you can see loko zoomini nkarhi ni xoko wa ha tikomba le henhla leyi ni fika hi cheka la as you can see if we kuma ku se libo poison va chike kambe vele ka number 3 as you can see wasungove dile ka number 2 libo poison hi lava and loko kota ku swi maka swi tikomba ku swi leswi impela ntiyiso vele ka number 3 swi vula ku during the same period wasungove dyi kume more streams than libo poison, which is shocking to be honest. Let's just be honest. Mina, I'm shocked. You could go over now. Of course, the one the president and Dr. Joe Shirimani combination ya defense that one I telling of. However, I did what Jigsa it's okay online as you can see. Very minimal stock benanda shop proper issues. Edit one chum. Deliver what Jigsa it's okay as you can see. So I can monitor the position can change and can update as fast as I can. And can make sure look zame ku cheka la mina ka comments mi nga tsala in case mi vona swin'wana ku ni kota ku hatla ni update hi ku swilo leswi tshama kha swi cinca very fast mara hi sweswo hosingove va disusini di tlhe di va susa which means sure hi ti streams hosingove i le ku wineni which is strange to be honest considering ku hosingove na fewer fans than them areds hi leswo. Hey guys, hi twananeni ma swi tiva kahle ku mina ni tshama ka one room leswi swo hi va maseve hi tichomi ku fika kwini ni kombela mi twa kahle ni vulela n'wina va xinuna swo munhu ta ni gongondela ka one room bye ku i peleriwini i lata ku ni ndleni kha ni tlela ka one room me swo ni ta tlela ka n'wanuna kuloni ndlwini yin'we ni hi tlhe hi finengela nkumba wun'we sorry na ku phaphama hi va thuni kuma ni tlhandlekiwe nenge mina.